Hona wale na tsarevere chokane chinchamani minji mnonga. We do thank God today is a Friday. Muziki ngogwe Iceman DJ Pandedex mukuru wechanga Lithan MC. Okay, twakukuna nabagamene kwa ningaruka na nabakuru ampira gwito tubase kwa ino tubatebekanisiza ebiro byokwezi mwenda okwezi okwikumi ane kube Independence Day kandi twino mpira ningashe tubase kwa ntweta Independence match agati ya TV West abakozi ba TV West amwe na nabavuji ba boda omurembo ritu Rwambara na ndabiroka abantu bagweshunjire baterangu tujja era mu studios nyine araba goalkeeper witu arakwatire TV West fan mushana nyoni nza kuba ndi bamweto akubana agaruko mbijere bya goalkeeper substitute no akonka ninza kuzana nza kubanza nzo mu back out mushana kwara arohe zo mu goal you know manager wa TV West Mukuru Santana Muchombe Karumo then amusha waman minji mnonga all the way kuruga tumusime new motorcycles omurembo Rwambara kamba hereza chance abase kuba yino babaramutse aho kandi babe yajure muyongere chumwe okubamanya katanchire wa chairman. Yes, yebale Lithan kandi nko kumutwira n'umuchurura nitwe aba TV West izobega Independence tuza kushemerwa n'abantu bitu abakuvuga boda mu Rwambara City tubanza kubasima abo kutambuza abantu kandi mukabutambuza je munonga abo ko kushonoza ngoreka ngo abantu bona bakwizo mu ndembo almost bice kanshanje na bitano ari burigana abantu abane bizira za pichi so bakatete yes so bizira ari pichi so nabantu abitukoragana nabo munonga so nsimira chumwe obuhereza bwabo abwe ntunguka yo Rembo Rwambara City so itwenka TV West abo mukagubito gutwire nabo ntwenda kutubahayire kandi twabahaya ntuza kuba tubakishayi cha global ahizo bari ya Independence umupira nguza kutandika kare kandi umupira ugu nguza kuba gu live TV West so nanabari mu ndembe zindi kutwarwa umupira ugu ntwenda kwetebekasana n'aba football toro boramabona tujya bekanse twarwa mu ryabona naba kabaro mu city kabaro mu town nabo batwetebekanse tubarumbe kandi tureke gutwayongera inkoragana yituna na aba boda abari kucira kuretera intungu kare n'ikindi kukoze n'aga mpira muza kwa live abakozi ba TV West na Radio West ntwe tuzana ba Lithan MC ba Iceman ba Sinsindo Mushana Productions nabona za kubarumu n'abantu binji nabo bari part of team ya TV West aba Mushana exactly so gumpira gushayijurwa abantu binji of course n'abantu bitaba supportingire binji twinabande Cave Bar after party ni hera aberi mazimana harabara na kutere cyuma then of course na twinena naba GBK Dairy Products bakwinire yoga tununje munonga nabo batusupportingire n'abantu baronje munonga then of course twatekona naba Ambara State Tiles nabo kandi nabo batusupportinga na naba kabiti drink bonabona ba sponsor bumpiro naba Global High School ishomero runje munonga ya high school ryawo batukire shayi ayo turabe of course naba kuri events ebyoma biza kuba mbagambira cyumwe then of course hati kanyikirizo mwami yo naba ba sponsors bitu mwami tumusime ayeke kandi nawe yashobora agwenci batwegisireho na nebindi binje munonga kitokakira mukoro tumusime mwebare producer bari kumpa chance eji kabasa kwija umwanya ugu insima management yabasa kunyeta kandi nyamazina ganje banyeta Bahat Alex Nija abwatu musime ni motorcycles aboguza pichi za bajaj boxer na city 15 abokushangwa amahimegente roundabout akizimbe cyabariya mall nitwe twizire kugira ngo supporting umpiro bwa boda habo kwa boda n'abantu bitu nitwe twubahiriza pichi n'abantu bitu omiringo itari imwe n'imwe mwe nitwe nimuza kunsasira itwe side yitu za kwatu yaba boda ntona neza kubuza ntati yo no kujya TV West no kujya boda itwe yaba boda akaba boda bo bitu atumene wale wase bakapapuro akasubaba bodizo beni iyo wahwa wase bakapapurizo beni kakata ababoda kakara this video itiyo tuboreka niyejo nababo abantu musime new motorcycles zo mu Rwambara nzezo services ningashi muze ya pichininsia mnonga shoma ho base kuba no bagera njano kwano barageraje direction turukushangwa
wakino tugambira ahabwenshi mbase kuba mutugitaho mpira gwito gwa independence match n'ekintu kirungi abo kuba nshanje mwino program nungi ngaba TV West management yona kushanga ngwizoberyo mwenda kugiraho friendly match hagati y'aba boda boda na nimwe kandi kinebe kiri kintu kirungi abo kuba aba boda boda ubundi abandi tubakugira kuba ikitinisa n'abantu abantu bahansi muka kushanga ngo ikintu cyango ka TV na radio bakwenda kugira ngo bazane n'aba boda boda kandi abantu ubundi bakureba nk'abansi bindi ngo ikintu cyango kandi no kubijuka nabo nabariyo kandi nabo bakora n'umuga muhango kutambuza batutambuza abo tukajya ngo umuntu abasa kugira motoka nabine motoka ntuzora tuzuparkinga ushango biri umihangwe tukuzokuna kuri cyangwa tutemba piki so ni nkisima kandi nitwe tugengwa tukabasa kusigwa nyuma teko supporting abantu bitu ba boda boda sponsoring turengo mpiro gwo gwabaho kandi gwabonera kandi shabangu nizo bari berurungi tuzana umpira wo kushemerwa. Okay, kawe bari munonga umukuru Bahati aho nyine nguza kubuza hizo bari nyine iyo mpira ubwo abantu barije what should they expect ine wa promotions zo mubaterireho ninga itwitwe ikitubaterireho no mangu twinopki eze twasa kuhereza abantu abatakwebasa so far pikinegura miliyoni 5 n'emitwaro 5 mukayi no muntu arakubasa atakubasa zona umuntu gumu so atuje nk'umuntu wagira imitwaro ya 5 ntwereza piki beno gumana ushashura ampora installments bene piki jumarayo nekintu kirungi munonge ico so ni kamba mengu iwari natureba promotion already ne running ninga mo kutandika izobero nyine already twagitandikire kandi izobero ne kuberuho nza kuba turineho abantu bitu nza kuba turi n'umusigazi no mushiki yowe ne mutoro ya mushanje ne izobero kijanazo na nabema babo babiri nugina na piki tweleze directions ayi mu rukushangwa na mwamine branches zinazo nasoko stogamba itwe nshangwa umurimbarara kuko nabagambira amahembe gente umuround about yenyini umuround about akwa arabari ya moru ntukushangwa kandi twine branches zindi kureka turyaho murimbarara kandi ubuhereza bona tubwine ntereza service twine muna spare kandi twine na warranty twakuguza piki ekatungo buzubo ini within ya umwaka gumwe ngake piki tuguterereza ahabwaho shata kwiro center na shinchi 10 aisi mantoza ngora piki anyways chairman turukwendera nanishaba ogarke abantu abarimba tureba ngenda ba boda bampeshe y'abantu wabo mu rumwenda wati nakuza kurabeho umupira no kumbaza chairman abantu nanishaba ngo no burundo garuke obete and sekwano bagambira nahizobero ito nkabatebeka nisogo mpira yes abantu expecting it of course nka TV West abantu abarija chay mu expecting umuzano murungi munonga bwo mukago hagati ya ba TV West na naba boda boda kandi abari umyanye yahari munonga na nabari mu diaspora umpiro kunuza kuba ku live TikTok account yitu abari mu Dubai abari nkayibona na Apple Vision Digital Experience yebare so nukuza kuba ku live then abari hari kabari nankayibona umpiro kunyenda mube gureba live aha TV West musakuba ntugoreka butuno mu gutegereze kurunji munonga namuza kuba namugureba. Okay, wewe bari munonga chairman turukendera umukuru Bahati bigambo byamuherukaniwe nanisha bonye teraba boda boda abo ingeri wajara ngo side iriya nanisha bana bo bete ugundo murundi obagata basoba akapapora bakapapora ndashaka windi cyane kugira waba no kubeti ngo kugira ngo twahanga enes Bahati ni ngero kusima kandi nishaba abantu bitu ba boda boda hakanyona abagambira ngo aba boda boda side niyondi wadendi TV West onkanyondi aba side ba boda boda akabana babantu bitu bakutagira kandi ndo twateraho umuringo gutarugumwe ningo gundi kandi nanyenza kubandoho na timu yitsu na zakwa turuho bangu twa supporting ekintecho kandi cyatamburaje kandi nyinisha ni manyango aba boda boda nzoku barumba kora training asofana hati rumera bamu so nzakureta timu itwese ngo ndi timu era abiri yenyini iri kuza kutomera imwimwe
kandi inko kugira ngo nzako batera gol Uzambuka no kasero izina musaro mukadeya iyo pato no kuresa no mumanya ninga no muhuru ni mumanya Ora bahati kurugamba tumsime new motorcycles murembo ramba rakamebere mnongana no kutushagika chairman aro umuntu naso kwebuza ngo hine companies enyingi zikwenda kwegita yes a projected you to the commission mubakira ya munonga omuntu we no kwasa kwenda kutwegitaho kuko twakugambira ngo TV West ntwenda kugomeza mutu rukora college kandi oboro kabare boro for potro na nabambara hati akwenda kwegita aha mupira ogu still onyigize tuzigwire nsangwa Stanley Road Boma no ijo twegitaho kandi uba omwa oyongera aba sponsors bitu abo mupira ogo gwitu guri hagati yitu na naba boda boda dinda nemya ebitawune zinde twagambaho for potro na kabare tujja tukora si nabo batwetebe kanisa abashubuzi bo ko bakwenda kusponsoringa umupira ogwe nabo mbe mutwetebe kanisa twarwo mu ryogu nabo tuza kubarangerera kandi okutureta izo mu ndembo zanyu tukashemerwa nimwe tukaiza tukagaruka tukacakara nimwe ciro ibintu bikagenda kurunja munonga Nobody mnonga ni cyane kintu kirungi and that is the way companies how you can give back to your people niyenjeri yo kwasa kora mo kwasa kwa no garuza community ningashama ntaba ku bantu bakwagera na nishabatu rukendera bahati bashumira kanamba kesumu umuntu akwenda kumanya bije biri kuciraho urwenda kubaza kumanya ibiri kuciraho ishahe jini baza kubareze simu tuine inamba ya MTN ya 0 mushanju ina mushanju na munana abuna mushanju 0 ishatu ibagakira 0 mushanju ina mushanju na munana abuna mushanju 0 ishatu kandi ubundi wakubaine Airtel nabona atera 0 mushanju 0 ibiri mushanju na munana abuna mushanju 0 ishatu watere simwejo ubuhereza bwono butwine ntubasa ubukusyaho babere mnonga mukuru bahati babere mnonga nakira kwa basa kuba notereza irizo atshonje chumuvisho na program omunene serezo Iceman DJ ni devenga rozodeno zumujana ndakuteka vibe ya weekend iko ni galkano no mwesho ngozi engineer Jovan abase kwa natugambira cheshongoro chechi cha ine chibarukweta I love you